ni inkuru igezweho none yemeza neza ko abasirikare bagera mu 120 b'igisoda cy'u Burundi bamaze guhura n'uruva gusenya nyuma yuko AFC M23 yongeye kubacucumira mu bice bya Sange nkuko bigenda bitangazwa, ariko benshi bamaze kumenya igitero gikomeye cyane cyamaze kubera Mikenke ndetse no mu nkengero zaho nkuko amakuru amaze kubigaragaza. Amakuru akavuga neza ko ba 23 ndetse na Rwirwanaho bamaze gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi, abandi bafashwe mpiri nkuko bigenda bitangazwa. Ni umubare munini cyane ndetse anafashwe amwe mu mafoto benshi bemeza neza ko ari igisebo ku gisirikare cy'u Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane y'ibimaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko 23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice byose nyamara 23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa mpiri, baje kwirukanka ndetse bakora amawizuro, barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za Rwirwanaho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita, n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta muhwe ifitiwe nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'Abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 nyuma ku gitutu cya leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye, amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga
mahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenke hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo za Twirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na M23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima M23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo, kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko M23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto, nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'igitutu gikomeye cyane cya M23, nubwo Amerika yakomeje kugenda ibyitambikamo, Tshisekedi umuriro w'amasasu ndetse n'urufaya rw'ibitero bikomeye cyane bya M23 byongeye guca mu bice bya Walikale ndetse na Kisangani, byamaze kwemezwa neza ko yamaze guca bugufi yemera ibiganiro biganisha ku gucamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice bibiri, maze M23 ikaza kuba yagira igice cyayo kigenga cya Kivu Republic nk'uko bivugwa neza ko yagiye ibiharanira. Ibi kandi bibaye bisa naho bitunguranye, kuko benshi bari bazi ko Tshisekedi yakomeje kwinangira umutima agakomeza kwishingikiriza amahanga, ariko bisa nkaho amahanga yakomeje kugenda akora iperereza M23 igasabwa kuva mu bice bimwe na bimwe kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Kuri ubu Tshisekedi igitutu benshi baribaza ukimushyizeho, ariko kandi bamwe barabihuza nuko uyu mugabo akomeje kugenda yatakwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko M23 ivuye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye, ibice byo muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Bijombo, Kabunambo, Sange n'ahandi. M23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Salambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza i Kinshasa, n'urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo M23 imusaba, kuko mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane, azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Salambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa, na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultani Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo
Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro zarageragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga, ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo yisanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo ari cyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvugana hatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, nkuko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, n'ayandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa neza ko ari aho iri gushaka inzira, ndetse n'aho izajya inyuza raporo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ari we warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi, kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse, nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guha M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi, mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba, akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse.
Amakuru atugeraho yemeza neza ko ibiri kuvugwa noneho byamaze kuba confirmed. General Masunzu Pacifique uyu nguyu hari hamaze iminsi yahwihwiswa inkuru ko yaba yarapfuye nyuma yuko nta wakomaga, ndetse hagaragaye ibimenyetso bikomeye cyane ko yaba yaraguye mu bice ya FCM 23 yaguyemo nyuma yo kugaragaza akavideo k'amasegonda 17 kerekana umwe mu basirikare bakomeye cyane w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari uri gushyirwa mu modoka nyuma yuko igiturika cyari kimaze kumuturikana mu gihe abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bazengurukaga mu bice AFCM 23 yarekuye, ndetse biza kurangira bitabagendekeye neza kuko byasaga naho hari ibyo 23 yasize ihateze. Iyi nkuru yaravuzwe ariko kenshi abayivugaga bavugaga neza ko bitaraba confirmed uwapfuye, ndetse niba koko ari General Masunzu Pacifique. Inkuru igezweho nonaha iremeza neza ko General Masunzu Pacifique atari we wapfuye, ndetse ko hapfuye undi musirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Akaba ariyo mpamvu hagaragaye amashusho agaragaza umugabo ushyirwa mu modoka yirukankirizwa mu bitaro, bivuga neza ko ari ibya Uvira. Kuri ubu inkuru igezweho rero iremeza neza ko General Masunzu Pacifique ahubwo atigeze apfa, ahubwo muri operasiyo zikomeye cyane 23 yaba yakoze. Uyu mugabo bivugwa neza ko ahubwo yaba atakiri mu maboko ye, ndetse biremezwa neza ko nkuko hagiye hafatwa abitwa ba Kabundi ndetse abitwa ba Omega 23 yongeye gukora operasiyo ikomeye cyane yabashije gucakira uyu General Masunzu Pacifique. Ni muzima, ndetse amakuru y'ubutasi aremeza neza ko uyu mugabo afitwe na 23 ndetse imufite ari muzima, aho 23 itigeze ishaka gutangaza icyo ari cyo cyose mu rwego rwo kwirinda igitutu icyo ari cyo cyose, ariko aba hafi mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bacicikanya amakuru bavuga neza ko umukuru wabo yagabweho igitero muri operasiyo ikomeye cyane yatunguranye, ndetse aho uyu mugabo yari asanzwe acumbitse. Uyu mugabo General Masunzu Pacifique yoherejwe muri ibi bice kuko bisa naho Tshisekedi yamugiriye icyizere cyo kuza hafi na Minembwe ndetse n'ibindi bice, kuko n'ubundi nawe ari umunyamurenge ariko utavuga rumwe nabo, wiyemeje kubamara. Ndetse Masunzu kandi akaza kuba umwe mu bagenda bakora ibikorwa bitandukanye nyine byo kuba yagambanira Minembwe ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Kuri ubu rero kumuzana muri ibi bice benshi bagaragaje neza ko Tshisekedi yari abikoze kugira ngo aze kuba yagerageza kubatsemba ndetse kubamara, nk'uko n'ibitero bya drone byari byakomeje kugenda bitegurwa. Kuri ubu rero inkuru ziremeza neza ko nyuma ya drone zirenga 30 zamaze gutegurwa, ibibombe bigera kuri 50 byarashwe mu gitondo cy'umunsi w'ejo. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo bisa nk'aho ari we wari wabigizemo uruhari, ndetse ku buryo bwa 90%. Kuri ubu rero ntabwo akiri mu maboko ye, biravugwa neza ko na 23 yamufashe ari muzima, ndetse ntirabitangaza. Murabyibuka mu nkundura yo gufata umujyi wa Goma hagiye hafatwa abasirikare bakomeye cyane ba muri FDLR ndetse no muri 23 by'umwihariko nk'uwitwa Omega wari warazengereje abanyamurenge ndetse n'abandi mu bice bitandukanye. Uyu kandi Omega akaba umwicanyi ruharwa wasize akoze amahano mu Rwanda, ndetse akaba umwe mu bari bahedinze banayoboye FDLR. Kuri ubu ngubu nta wuzi irengero rye 23 benshi bagiye bavuga ko ari operasiyo yamukozeho ndetse ibasha kumufata. Niba ikimufunze ntabwo tubizi, gusa bamwe bavuga neza ko yaba atakinariho, gusa igihari nuko yamaze gufatwa, ndetse byagiye bigaragaza ko FDLR yagiye inacibwa intege muri izo operasiyo. Kuri ubu rero hari hatahiwe Masunzu Pacifique, general ukomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo ukomoka mu banyamurenge, ariko wabamaze agiye ugira akagambane gakomeye cyane mu mpfu z'abanyamurenge bakomeye, by'umwihariko bo mu mutwaro twirwaneho nk'aho General Michel Ruhunda Makanika. Uyu kandi akaba nawe yarapfuye ku kagambane gakomeye cyane k'uyu mugabo, ubwo process yose twagiye tubibabwira uko yamuhamagaga kuri telefone amubwira ko nawe ashaka kujoininga twirwaneho, arambiwe kuba mu gisirikare cya leta ya Kongo ngo kiba mwivangura, nyamara uko yamuhamagaraga kwari ukugira ngo yoroshye tracking ya telefone ye, maze asohoka mu ndake. Agisohoka mu ndake drone zahise zimurasa. Ngira ngo sinaye wenyine, hari n'abandi bakomeye cyane. Rero inkuru ziremeza neza ko uyu nawe ubu tuvugana atakiri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukubera iki 23 itashatse gusohora itangazo ryemeza ko yafashe uyu mugabo ndetse n'ibiki biri kujya mbere. Amakuru aremeza neza ko 23 ibingibi bitigeze ishaka kubishyira hanze, bitewe nuko hari amakuru agaragaza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi bamaze gucika intege, ariko nabo abatoya bari kumwe nawe nibo babashije kuvuga iyi nkuru. Igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko kiri gutegura operasiyo yo
yo kuba yamugarura ariko ntabwo biri gukunda, aho bivugwa neza ko ari igikuba cyacitse nyamara official communique ntirasorwa na FARDC mu rwego rwo kwirinda guca intege abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa isaha ku isaha turaza kumva inkuru ikomeye cyane benshi biteze ko ishobora kuza gutangazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bisa nkaho M23 ibi ngibi bitari buze kubitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bw'umutekano wayo ndetse no kuba hagira ibindi bikomeza kugenda bivugwa. Amakuru rero agaragaza neza ko General Masunzu ubu tuvugana atakiri mu maboko ye ndetse naho aherereye. Abenshi ntabwo bahazi, gusa bivugwa neza ko M23 yamurenganye mu bice isanzwe yarimukiyemo, ndetse benshi bakavuga neza ko ashobora kuba yaragejejwe mu mujyi wa Bukavu. Abandi bati reka ntiyagumishwa muri ibi bice bitizewe 100%, yahise anyuzwa iy'amazi ajyanwa i Goma ku mutekano urinzwe cyane. Abandi bakomeza kuvuga byinshi bati yanyuze y'ubutaka ku mutekano ukomeye cyane, dore ko batari bazi aho yerekejwe, yaba yamaze kugezwa i Goma. Nibyo benshi bari kuvuga, gusa igihari nuko General Masunzu Pacifique atakiri mu maboko ye, ndetse operation ya M23 yabashije kumucakira, ndetse benshi bavuga neza ko agahenge k'abanyamurenge gashoboka nubwo n'ubundi ibitero byo yari yamaze kubyorganiza. Benshi bavuga neza ko hashobora kuza gukorwa ibitero bisa naho ari ukwihimura, kwihorera, Minembwe ikaza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Twirwana ikomeje guhagarara mu birindiro igenda iburizamwe ibitero, nubwo bisa naho bigoye abasirikare batwirwanaho baragaragaza imbaraga nyinshi cyane mu kugerageza gukumira ibi bitero, gusa ntacyo bafite cyo gukora kuri izi drone ndetse n'akajugujugu z'intambara zatangiye guhaguruka, aho benshi bemeza neza ko impamvu y'ibi byose ari iri shimutwa rya General Masunzu Pacifique, ndetse wamaze kuba ari mu maboko ya M23. Umujinya rero ukaba uri kuza guturwa ababiminembwe, kuko bivugwa neza ko n'ubundi ari operation yari yajemo muri ibi bice nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze n'amakuru agezweho aka kanya, tukubwira inkuru zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda, akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inkuru zigezweho rero turibanda ku makuru ari kuvugwa mu mirwano ikomeye cyane, imirwano iri guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa Twirwaneho ndetse na M23. Ni inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko General Sematama Sharire, uyu ni umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho, igisirikare cy'u Burundi cyashatse kumuhitana ndetse ngo bamwice urwa makanika General Ruhunda Michel Makanika, ariko biza kurangira Imana ikinze akaboko. Ndakubwira byinshi cyane, bamuhoye iki se, bashaka kumuhora iki, ese byagenze bite kugira ngo operation yose ize kuba ipfuba ku munota wa nyuma maze baze kurasa utariwe. Ibi ndabikubwira, kandi ndakubwira neza ko igisoda cy'u Burundi cyarakaye nyuma yuko bivugwa neza ko abanyamurenge bagiye kugambanira bagenzi babo. Hari gahunda yuko abanyamurenge bagiye guteranywa na M23 ndetse bakaza kubakomanya imitwe kugira ngo bashwane, kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Ndavuga umugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyamara byaje kurangira bidakunze, icyatumye bashaka kwica General Sematama Sharire, umukuru w'ingabo za Twirwaneho wasimbuye General Michel Rukunda Makanika wishwe n'ingabo za leta ya Kongo na drone. Ndetse uyu mugabo wahoze yungirije Makanika akaba ari ukomeje kugenda ahagarara mu birindiro ashinga ndetse anakomeza uyu mutwe wa Twirwaneho. Yarapfuye, yari yishwe, yarazize iki, operation yo kumwica yagenze ite, ndaje mbikubwire. Ndakubwira kandi ko hari kuvugwa urupfu rw'abasirikare 6 b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko harimo 2 bafite ipeti rya kapiteni. Ibi rero byabaye nyuma yuko M23 ihanganye ku buryo bukomeye cyane. Ese Puezero ko isa naho yamaze kugabanywa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na M23 na Twirwaneho, biraza kurangira bite ko imirwano yongeye kuba? Puezero ni igice kinini cyane giherereye hariya ku butaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko igice gisanzwe cyerekeza mu bice abanyamurenge yatuyemo, ariko kandi bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje ibidari byo byose kugira ngo M23 na Twirwaneho bahave, nyamara byakomeje kugorana, ibiri gutuma hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Ndakubwira byinshi cyane kuri izi nkuru. Nanone kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kwakira inkuru mbi cyane. Ni inkuru ncamugongo yemeza ifatwa ry'abasirikare bagera kuri 13 w'igisirikare cy'u Burundi, byaje kurangira bamanitse amaboko nyuma yuko bari bamaze kugotwa na M23 mu kibaya cya Rusizi, mu mirwano ikomeye cyane yakomeze guhuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gufashwa n'u Burundi, bose bagahangana na M23. Ni ibintu bikomeye cyane, ndi bugusobanurira
ngusobanurire muri izi nkuru. Ikaze rero muri aya makuru yacu, ndagusaba ko wakanda like ndetse ukanakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndakubwira neza ko ni inkuru igezweho yemeza neza ko General Sematama, uyu ni umusirikare ukomeye cyane mu mutwe wa twirwanaho ndetse ni nawe muyobozi wawo kugeza ubu. Uyu General Sematama yahoze yungirije General Michel Rukunda Makanika wishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane gakomeye cyane, ndetse aza kwicwa kugira ngo barimbura abanyamurenge. Ariko kandi bisa nkaho uyu General Sematama Charles yasigaye ndetse agasigara mu nshingano neza n'ubwo Burundi bwari bumuhitanye. Uribaza ngo byagenze bite? No operation yari yapanzwe n'igisoda cy'u Burundi bivuga neza ko bafatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubundi hari gahunda yuko ma 23 ndetse na twirwanaho bagomba kugirana amakimbirane bagashwana bagatangira kurasana, nuko igisirikare cya leta ya Kongo kikagira ku ntego zacyo nkuko bari babipanze ndetse n'abarundi. Intego zabo rero nta zindi, ndakubwira neza ko bafite intego yo ko baza gufata igice abanyamurenge batuyemo bakabirukanamo Burundi, bakagira training wing y'igisirikare ngo cya P5 igisirikare cya Kayumba Nyamwasa ngo yashinze kugira ngo aze gutera u Rwanda. Ibi rero biravugwa neza ko iki gisirikare cya Kayumba Nyamwasa cyabuze aho cyerekeza, ndetse akaba ariyo mpamvu bashaka kumenesha abanyamurenge. Mu kwegera rero bamwe mu banyamurenge bagiye bagaragara ku butaka bw'u Burundi kugira ngo baze kwerekana neza ko Burundi bubanye neza n'abanyamurenge, nyamara birengagije neza ko ari bwo bukomeza kubarasa mu minembwe ndetse n'ahandi. Ibi rero byaje gutuma mu gihe igisirikare ndetse na leta y'u Burundi na leta ya Kongo babonye neza ko guteranya ma 23 ndetse na twirwaneho bitagikunze, kuko bafite umugambi umwe ndetse n'intumbero zabo ari zimwe ari guharanira uburenganzira bwabo. Baje gufata umwanzuro wo guhitana umukuru w'uyu mutwe wa twirwaneho nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeza kugenda bigaragaza. Amakuru avuga neza ko bari bapanze drone yo mu bwoko bwa kamikaze yagombaga kurasa uyu mugabo General Sematama, ariko biza kurangira irashe mu muhana atarayemo nk'uko amakuru abivuga. Ibi kandi byari byapanzwe ku bufatanye n'ingabo za Kongo, aho u Burundi bwamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kumuhigisha uruhindu, ariko kandi nabo bikaba bitari kuborohera. Amakuru aremeza neza ko amaze kujya hanze amabanga yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gufata initiative ikomeye cyane ifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo ko bashobora kwica General Sematama, maze ngo abanyamurenge ndetse n'izi ngabo za twirwanaho bagasigara ari impfubyi, ndetse bakaza kugenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda babamenesha. Ni ibintu rero byagaragaye nyuma y'uko iyi drone ndetse yo mu bwoko bwa kamikazi yarashe aho uyu mugabo bakekaga ko ari, nyamara biza kurangira atariho ari. Ni mu gihe hapfuye abarinzi be babiri bivugwa neza ko batari bari kumwe nawe, ariko kandi nyuma yo gutrakinga telefone ye biza kurangira umwe mu barinzi we wari ufite telefone isanzwe ikoreshwa n'uyu mugabo ari we uhitanywe n'iyi drone. Bisa nkaho General Sematama nawe yari yamenye aya makuru, ndetse agerageza gukora icyo twakwita kwikavaringa, ndetse agerageza gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Gusa ntabwo bari bazi niba iki gitero gishoboka cyangwa se kiza kubasanga he, ariko bari bafite amakuru neza ko bari guhigishwa uruhindu. Ibi rero birasobanura iki? Biragaragaza ubufatanye bwa Kisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi bwo gutsemba abanyamurenge niba bageze aho bongera gushaka kwica bamwe mu bakuru babo. Nyamara leta y'u Burundi kagaragaza neza ko ishyigikiye ndetse yabanye neza n'abanyamurenge, ibyo benshi cyane bafata nka propaganda zikomeye cyane. Ni ibintu dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya byinshi cyane. Gusa Imana y'abanyamurenge yabashije kurokora uyu mukuru w'ingabo zabo General Sematama Charles, ntabwo yigeze yicwa nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone ni inkuru zigezweho z'imirwano ikomeje kugenda ivugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara kuba ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya ma 23 nacyo gigakomeza kugenda akihagararaho. Nambushi ikomeye cyane yongeye kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imiborogo, na marira, na gahinda, ni imirambo y'abasoda n'abasirikare ba leta ya Kongo. Ni iki mu by'ukuri kihishe inyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kuba twakita ko ari nkambushi cyangwa se bari kugwa mu mitego ikomeye cyane ya ma 23? Reka mbanze nkubwire uko bigenze naho bibereye. Mu by'ukuri ahise ba 23 iteza mbushi ikomeye cyane imodoka 6 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni wumva gutyo wumve nyine ko harimo n'abarundi kubatandukanya kuri ubu bisa naho bigoye. Ni 50-50, abarundi niba ari 200 n'abasirikare ba leta ya Kongo bari kugaragara ari 200, maze wazana indozi kwiyongeraho mu bitero nuko bari kubipanga, kuko
bamaze gusa naho bumva ko akazi kaboroheye. Aha rero hari umuhanda mugari uturuka mu bice bya Uvira, no kuvuga ibice 23 yarekuye byose. Uyu muhanda ukaza za Sange, umuhanda ugakomeza ukerekeza mu bice bitandukanye ugera za Kamanyura werekeza za Bukavu. Aha rero niho habereye ibi bitendo. 23 yavuye mu bice iragenda yigira inyuma, ariko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugenda kigerageza kuba cyakontorora ibice 23 yavuyemo ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, bamenye naho umwanzi ari mu birometero runaka. Ibi rero nibyo bitabagendekeye neza. 23 yabakubise hadi tanka nta mikino. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi, bisa nkaho bagowe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi ubusanzwe iyo abasirikare bari kwa advancinga bagura ibikorwa baba bafite itsinda rikomeye cyane riba ryagiye imbere ry'abakomando kugira ngo baze kugenda batanga sinyare ku bari inyuma niba hari icyago cyangwa niba ibintu ari amahoro. Ibi rero ku basirikare ba leta ya Kongo bisa naho bitabakundiye, kuko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa, ntabwo bigeze bashyiraho ingenza imbere. Baje kwisanga batunguwe bagikata ikorosi bagwa muri 23 yasaga naho yabiteguye. Suko barekuraho amakompura, ibimodoka bimwe birenga umuhanda, abasirikare barapfa cyane, abandi baraswa, ibikoresho byinshi cyane byahafatiwe. Abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko bamwe bamanitse amaboko bahita bemera kwihama 23 mu buryo butunguranye. Nuko ibimodoka by'intambara bimwe birashya, umuhanda wahisushyirwamo akabariyeri kugira ngo iyi mirambo ibanze ikurwe mu muhanda, kuko hagaragara abasirikare benshi cyane bacitse imitwe. Nagahinda gakomeye cyane kongera kwakira inkuru i Bujumbura ndetse n'i Kinshasa. Bari bazi ko ibintu byabaye amahoro nta mirwano, Amerika yabahesheje ikuzo maze baza kuba boroherezwa uru rugamba. Nyamara bisa nkaho uko babitekereza atari ko bimeze, kuko 23 yagiye inyuma y'ibice yahozemo, ariko ingamba zayo ntizahagaze. Yirinze kwinjirwa n'izi ngabo ndetse zihanayihanukiriye, ku buryo benshi bavuga neza ko kongera gufata abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ukababwira kugaruka muri ibi bice bisa naho ari ukubagora no kubagerageza, kuko inshuro ya kabiri birongeye birabaye, ndetse n'agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane rero baba 23 bahise bagera kuri ibi birindiro bishya bashyize hano baza kureba n'iki gitendo kimaze gukorwa. Hafashwe amafoto n'amashusho bigaragaza ibyabaye, gusa abaturage ntabwo bari bemerewe kuhagera bitewe nuko hasaga n'ahari ibitewe ubwoba, ndetse no muri izi modoka zabo batekerezaga neza ko hashobora kuba harimo ibiturika byaza guturikana abaturage. Nyamara hagaragayemo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa n'abasirikare ku modoka zitahiye, bisa nko 23 yahise ibyigarurira, ndetse hafashwe n'imodoka ebyiri. Ibintu ubundi bidasanzwe ko abasirikare bamburwa ibikoresho kugeza no ku modoka, ibintu bigaragaza igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye no kuba cyari cyakoze koruteje nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko igisirikare cya twirwanaho nacyo gikomeje kwa advancinga gikubita, bisa nkaho ahubwo bamaze gushyira izi ngabo za leta ya Kongo hagati, ndetse bamaze kugenda bazikaba, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwinjiramo cyatangiye guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane n'ibitero bya twirwaneho. Benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo no kuba cyafata ibice 23 yavuyemo ngo kibikontorore biri kubagora ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bakagaragaza neza ko izi ngabo zitari butsinde urugamba niba no gufata aho ingabo zavuye bari kuhategerwa ndetse bakahagwa. Ndetse bigaragara neza ko abaturage nabo basa naho batishimiye iki gisirikare, bakomeje kugenda bagitega imitego. Ninde wahaye abaturage imbunda mu by'ukuri? Aho benshi bemeza neza ko iki gice 23 yavuyemo hagaragara abaturage bafite imbunda, benshi bakemeza neza ko ari zagiye zamburwa Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje abaturage na Wazalendo. Abaturage banakoreshaga zimwe mu ntwaro gakondo, ngira ngo iyi nkuru twayibagejejeho. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igisirikare cya leta ya Kongo kitisanzura ngo gikabe gifata ibi bice nyine cyamaze kuba nk'ikigabiwe, kuko 23 yamaze kugenda ibivamo. Rero ndakubwira inkuru ikomeye cyane ko Kinshasa n'i Bujumbura telefone ziracicikana ibyombo. Reka sinakubwira
ariko bagisa naho cyacitse bitewe nuko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvuga neza ko uru rugamba uko rwatekerezwaga atari ko ruri kugenda, ndetse ibi bisa nkaho ababahaye itegeko ryo kubohereza kujya guhangana muri ibi bice aribo batangiye gushyirwaho ibyaha rikomeye cyane. Ntibapanze uko biza kugenda kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro, nyamara baza gutungurwa bisanze barenze umurongo ntarengwa. M23 rero si ukubacucuma, ubu biravugwa neza ko imirambo yabo ikiri muri ibi bice kuko abarokotse ntabwo bari gushobora gukura izi mayiti muri iyi mihanda bitewe nuko ni ibirometero binini cyane, ndetse benshi bemeza neza ko abarokotse muri iki gice kongera kugera hari ingabo zabo bigoye cyane ku buryo nabo bashobora kutagerayo bitewe na M23 iri muri ibi bice, uretse kuza gukuramo imyenda ya gisirikare, dore ko imbunda zo batashoboraga kuzicikana maze bakaza kwigira abaturage nicyo gishoboka mu gihe abaturage bataza kubavumbura. Nubwo bigoye kuko abaturage baba bamaze kubabona kare ndetse bagenda babahinduru imihanda yose. Nagahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya FDLR, naho bongeye kuba bakubitwa inshuro, ndetse bivuga neza ko ibyabaye hano muri ibi bice M23 yatangiye mu isomo nabo byabagezeho. Ubu tuvugana rero ni amarira n'agahinda, ni ibiriyo, ni mayiti zandagaye n'abafashwe ari bazima mu bice M23 kontora, naho hatangiye kubera ibitendo karahabutaka. Nta makuru agezweho akomeye cyane yemeza neza ko umutwe wa twirwaneho urwana ku burenganzira bw'abanyamurenge ni igisirikare cya MRDP bakomeje kugenda bakora ibitendo karabutaka, nubwo benshi cyane bakomeje kugenda babyitije M23 bati ntaho yagiye barakorana bihuje. Nibyo koko benshi barabishimangira bakavuga neza ko no kwihuza ari byo bizima kuko icyo barwanira ni kimwe n'uburenganzira bwabo. Kuri ubu rero twirwaneho niyo yamaze gukaba ibice bimwe na bimwe M23 yavuyemo nyuma y'uko M23 yavuye ku gitutu gikomeye cyane cy'amahanga ngo kugira hubahirizwe ibiganiro by'amahoro bya Washington, ndetse biza kugaragara neza ko hashoboraga no kuba ikintu kidasanzwe. M23 kiva muri ibi bice, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo bikikije umujyi wa Uvira nka Plaine de Ruzizi, iki kibaya cya Rusizi, ibice nka Kabunambo, Bijombo, Sange n'ibindi bice bitandukanye. Hose M23 yarahavuye. Igisirikare cya leta ya Kongo kigerageza kugenda cyashinga ibirindiro nubwo byakomeje kubagora, ariko bisa nkaho Amadubu yamaze kuhakora tombe. Kuri ubu ngubu igisirikare cya twirwaneho MRDP Amadubu yongeye kwigaragaza, ndetse benshi bemeza neza ko umuvuduko n'imbaraga bafite abasore b'abanyamurenge bisa nkaho bidasanzwe. Ubundi bari bashinzwe ndetse bagerageza kurinda ibice byabo, ndetse nka Mikenke na Minembwe aho bahanganaga na Wazalendo n'ingabo za Kongo barasana ku buryo bukomeye cyane mu buryo bwo kurinda ubusahuzi ndetse no kuza kubica nk'uko bari basanzwe babikora. Ntabwo benshi batekerezaga ko M23 mu gihe yava muri ibice Amadubu yaza kwa Divanse agakora tombe nk'uko benshi bari kubibona. Ni naho bamwe bari guhera bavuga neza ko ari M23 Pro Max nk'uko biri kugenda bitangazwa. Benshi bati aba basore bashobora kuba bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi bagomba kwirwanaho koko nk'uko izina ryabo ribivuga, batakiri mu kaboko ka M23 yageragezaga kubafasha mu kurinda ubuzima bw'abaturage bo muri ibi bice. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo batunguwe ku buryo bukomeye cyane n'igitero gikomeye cya twirwanaho cyaturutse mu bice nka Puezero, aho kurasana gukomeye cyane kwabaye maze M23 aho iri mu bice nayo iza gutungurwa no kumva inkuru ko ibice yavuyemo byafashwe na twirwaneho. Abasore bongera kwishima bavuga neza ko uko biri kose aba basore bamaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo, ndetse batakijendetse nk'uko benshi bavugaga neza ko ngo abari abo gusirimba gusa. Aba basore kandi bagiye bahabwa imyitozo ikomeye cyane n'igisirikare cya M23 kugira ngo bakomeze kugenda bafashanya kuko inzira yari imwe, bose no guharanira uburenganzira bwabo ndetse no kongera kugira agaciro mu gihugu bavukamo. Ibi kandi bisa nkaho twirwanaho yamaze kumva iyi filozofi nyuma y'uko yabibwiwe kenshi na Michel Ruhunda Makanika, generali wabo mbere y'uko yitaba Imana. Yababwiye neza ko batazongera kwemera
bashaka gutega amajosi ngo bicwe, ndetse kandi bisa naho izi mvugo bari kugenda bazishyira mu ngiro. Amakuru aragaragaza neza ko Tombe yamaze kuba mu bice bigera kuri 323 yavuyemo. Ni ukuvuga ko Twirwaneho yamaze gukaba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga bati noneho biraza kugenda bite? Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gusebera imbere y'ingabo zidafite ibikoresho biremereye nk'uku, aho benshi bavuga neza ko burya hari kurwana umutima n'icyo urwanira. Mu gihe ingabo za leta ya Kongo zaje muri ibi bice zaregeje zumva ko 23 yahavuye, guhangana na Twirwaneho byoroshye, ndetse benshi bemeza neza ko mu gihe cyose hataraza drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zibe zatangira kumisha urusasu rukomeye cyane, Twirwaneho idashobora kuva muri ibi bice. Kandi benshi bagaragaza neza ko Twirwaneho yamaze kumenya uburyo bushya bwo guhangana n'amadrone, kuko byagaragaye neza ko nko ku munsi wa gatatu haje drone nyinshi cyane ngo zarashe amabombe arenga 60 mu bice mu mihanda itandukanye, ndetse no ku madefense ya Twirwaneho. Ariko abasore aho bageze menshi bavuga neza ko bahita bakora ikimeze nko gukora indake ndetse n'ubundi buryo bwo guhangana n'ibi bitero bya drone. Ubu tuvugana n'ikimwaro, ndetse bisa nkaho ari n'agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo n'isoni nyinshi cyane, aho guhangana na Twirwaneho mu gihe 23 idahari byabananiye ndetse byabagoye, maze aba basore b'abanyamurenge bakabakabana uduce. Ibintu benshi bemeza neza ko izi ngabo zidashoboye, ndetse nk'uko biri kugenda abigaragara. Rero ni inkuru zivuga neza ko 23 ikimara kwivira muri ibi bice rwose ikajya kwikorera ibirindiro aho yabishyize, nubwo nayo itaryamye itagiye ngo yicare, iri gukomeza gukora ibindi bitero bitandukanye ariko bitagaruka muri iki gice byerekeza za Warikare n'ibindi bice bitandukanye nka Kisangani. Ndetse hari n'abavuga neza ko izi ntare zatangiye gutegura umushinga wo kwerekeza i Kinshasa, kuko hagaragaye ibikapu ndetse n'amabwiriza ya nyuma yahabwaga abasore bari bamaze gupakinga bafashe urundi rugendo. Ibi rero birakomeza gushimangira neza ko Twirwaneho ikomeje nayo gufata responsabilité, inshingano ku buryo bukomeye cyane, nayo igakomeza kugenda iharanira uburenganzira bw'abaturage bo mwabira bice. Niki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo mu by'ukuri zidatsinda, kandi byari bizwi neza ko 23 kiva muri ibi bice bazahita babikaba ku buryo biboroheye bakashyira ibirindiro nk'uko babipangaga. Ibi nibyo ngira ngo nkubwire. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyumvaga neza ko byoroshye 23 igiye ari ukuza bakubura, maze bakora icyo twakita nko gufinaliza bahashyira ibice by'imbunda ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane. Ibice bitandukanye bikaza gushyirwamo defense bitandukanye, nuko 23 nayo yari yarabikoze, dore ko yari ifite n'ubwirinzi bukomeye cyane muri iyi misozi. Abasirikare rero b'igisirikare cya Twirwaneho ibi byose babiburijemo, bari kunetarereza imbaraga izo zose z'iki gisirikare cya leta ya Kongo, dore ko kiri no kuza kibwira neza ko ibintu ari amahoro. Ibintu bisa naho byoroshye, nyamara ntabwo byoroshye. Amadubu afite imbaraga zidasanzwe, Amadubu ari gukubita atababariye. Benshi bati ni 23 yimukiyemo, abandi bati ibi ntacyo byaba bitwaye, apfa kuba ari Amadubu. Ndetse benshi bakagaragaza neza ko noneho ntawe ufite ubushobozi bwo gushyira igitutu ku Madubu, kuko ahangaha bahafite kavukire ndetse n'ibice bizwi by'abanyamurenge. Aha rero niho ibintu bigiye gukomerera ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. 23 yo kubera ko yaje kuhagaba ibitero iturutse mu bice bitandukanye, bisa nkaho bayifashe nkaho atari abaturage bo kuri ubutaka, ndetse bisa nkaho rero biza kugorana kugira ngo baze kubona propaganda bakoresha kugira ngo bumvishe abantu ko abanyamurenge batavuka muri ibi bice. Ibintu birakomeye cyane, Amadubu ari kubaga nta kinya, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kiri gukubitirwa ahareba inzega. Ibice bitandukanye hongeye kumvikana ibiturika biremereye kugeza kuri izi saha. Amakuru agezweho agaragaza neza ko AFC 23 ndetse na Twirwaneho bakoze igitangaza gikomeye cyane, ibintu biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kisanga cyamaze kujya hagati nk'ururimi. N'amakuru agaragaza neza ko AFC 23 yongeye kugaruka inyuma ibirometero nka 3, ndetse iza guhuriza hamwe na Twirwaneho yongeye guturuka Minembwe ndetse na Mikenke. Bivugwa neza ko ari umupangu bari bamaze gupanga, nuko bagotera hamwe izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi baherereye mu kibaya ndetse n'ibice nka Sange. Induru ziravuga, amasasu menshi cyane yongeye kumvikana muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatunguwe cyane n'ibitero cyagabweho mu buryo busa naho ari uruziga, aho igisirikare cya 23 cyaturutse mu bice bituruka ruhande mu muhanda uturuka za Kamanyora, aho 23 yagiye
gushinga ibirindiro, ariko kandi ni hafi y'ibice yaturutsemo ndetse aho bigaragara neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya M23 bari bafite imbaraga zidasanzwe, maze twirwaneho nayiturika inyuma. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongera gushyirwa hagati baraswa urufaya. Benshi bongeye kugaragaza neza ko izi ngabo zisanze mu bice M23 yarekuye zigatangira kubisereburamo intsinzi zisa naho zitabirwaniye, byongeye kuzigora ku buryo bukomeye cyane. N'amasasu menshi cyane yaturukaga imbere n'inyuma, ibyaguye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ndetse n'izi ngabo za Wazalendo. Amasasu yaturukaga imbere ku ruhande rwa M23, igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya bagerageje guhangana nayo, nubwo yari amakompra aremereye cyane. Na M23 yongeye gusheringa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugerageza kugaba ibitero kuri M23 ngo baze kuyikurikira mu birindiro byayo itarisuganya neza, batangire kuyisheringaho maze ngo bayirukane. M23 yaje gukora ku rutsinga ivugana na twirwaneho, batangira gukubita batababariye. Ubu tuvugana harumvikana ibimeze nkaho ari induru nyinshi cyane muri iki gice M23 yarekuye, aho benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zitigeze zihagirira umugisha na mukeya, bitewe n'uko benshi mu barwanyi batwirwaneho bakomeje kugenda bakora ibitendo, ndetse aho benshi bageragezaga kugenda babyitirira M23 bavuga neza ko hari abasirikare ifite batagiye ahubwo biyunze kuri twirwaneho bitewe n'imbaraga bari kuyibonana. Ibi rero noneho byahumiye ku marari, twirwaneho na M23 bongera kwihuza bashyira hagati ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare bari muri Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi nkaho babacanaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko iki ari igihano gikomeye cyane M23 yongeye kunyuza akanyafu kuri izi ngabo. N'amakuru agaragaza neza ko hari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano nk'uko bitangazwa, abandi bongeye kwirukanka amasigamana nk'uko bigaragara nyuma yo kubona neza ko baturutswe imbere n'inyuma. Twirwaneho yaturutse mu bice bya Mikenke iza igana muri Plaine, ndetse abandi baturutse imbere nyine nk'uko bigaragara. Aha rero niho habaye ihurizo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Bagerageje guhindukira ngo barwane na twirwaneho yaturukaga inyuma, maze babona inzira basa n'abahungiramo M23 basanga twirwaneho ifite imbaraga zitandukanye nizo batekerezaga. Icyaje gutuma no gutekereza kujya imbere aho M23 iri byo babyirinda cyane kuko bayitinya kubi. Ibyaje gutuma rero baza gukwiragira ndetse bashwiragira mu baturage. Abaturage nabo rero bivugwa neza ko batangiye guhindura izi ngabo, ibintu bisa nkaho byakomeje kubabera ihurizo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano ni benshi, ndetse na twirwaneho yemeza neza ko hari abasirikare ba Wazalendo baguye muri iyi mirwano ubwo barasanaga ku buryo bukomeye cyane, izi ngabo zishaka gusubira inyuma. Nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gisa nkaho kwikuraho cyari kibereye ari byo bikomeje kugenda bigikoraho, kuko buri masaha agera kuri 4-5 humvikana ibitendo bikomeye cyane byakorewe kuri izi ngabo, aho twirwaneho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakubita batababariye izi ngabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa M23 yo mu bice yamaze kujyamo isa nkaho yari yabanje kuba pose yubaka ibirindiro bishyashya, nubwo ibitero bigiye bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko binyuze muri uyu muhanda uturuka Uvira werekeza Bukavu, ariko kandi muri ibice nyine biri hagati na hagati aho M23 yafunze ikagira ibirindiro nyuma yo gusohoka muri ibi bice. Ibi kandi biragaragaza neza ko abasirikare ba leta ya Kongo batari bazi birometero cyangwa intera M23 iherereyemo. Ibyagiye binabagora mu gusirikira basa n'abari kuri patrouille muri ama modoka yabo, bakaza kwisanga baguye mu mitego ya M23. Ibintu nabyo bikomeje kugenda bitumiza ingabo zikandagira nk'uko biri kugenda abitangazwa. Ubu tuvugana twirwana irakomerwa amashyi n'abaturage, ndetse izi ngabo zisa naho zabaye nshya nyuma yo kubona ko M23 itagihari. Basa n'abamaze kwimindiramo agafu barakubita umwanzi ndetse hadi tanka batababarira. Ibintu benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko iyi ari improvement idasanzwe. Mu mujyi wa Uvira naho bivugwa neza ko ubu tuvugana abaturage bahaherereye bakomeje guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane n'amasasu ahavuga byato na hato. Bivugwa neza ko ari Wazalendo ariko ngo zikanga ibyitso bya M23 buri kanya, ubusanga bashikagurika bikanga umunsi ku munsi. Ibisa nkaho zidatuje izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bemeza neza ko nyuma yo gushyiraho amabariyeri atandukanye abuza abaturage kwinjira mu mujyi wa Uvira, kuko bakeka ko hashobora kwinjiramo n'abarwanyi ba M23 biyoberanyije. N'ubundi benshi bemeza neza ko bisamye
batandukanye basandaye umujyi urimo ingabo za M23 kandi nyinshi zikora ibikorwa byazo nk'abaturage umunsi ku munsi, ariko ziri mu kandi kazi gakomeye cyane. Ibikomeje nanone kugenda bituba amabanga akomeye cyane y'iki gisirikare cya leta ya Kongo ajya hanze umunsi ku munsi ndetse mu buryo bworoshye cyane. Abasirikare baturutse mu gihugu cya Angola, inkuru zivuga neza ko abari basigaye bafashe umwanzuro wo kugenda nyuma y'uko imirambo yabo imwe yamaze kugera hakurya. M23 mbere y'uko iva mu ibice, ndakwibutsa ko yakoze ibitero bitandukanye ku birindiro by'ingabo za Angola. Ubu tuvugana hasigaye ingerera bari baje mu gutanga umusada, by'umwihariko mu gufatikanya n'abacancuro ibijyanye no kuba bakoresha amadrone ndetse n'ibindi bijyanye no gukontorora ikirere. Benshi bamaze kwemeza neza ko iyi mirambo ndetse ikimara kugera mu gihugu cya Angola hakomeje kugenda humvikana uruntu muri iyi guverinoma, aho byahise bisabwa n'inzego za gisirikare ko abasirikare baturuka muri Angola bari ku butaka bwa Kongo bose bahita bataha. Ibi nabyo biraza kuba bica intege ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bice giherereyemo, kuko aba nabo bagihaga imbaraga zikomeye cyane. Biragaragara neza ko gusenyuka ndetse no gucika intege ku gisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bibatungura cyane, ndetse hakaza kubamo n'ikimeze nko gutatanya imbaraga nyuma yo kwisanga muri ibice M23 yavuyemo, nyamara badafite ubushobozi bwo kubikontorora. Bitunguranye M23 nyuma yo kurekura ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo nka Prenedor, Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi, iza gufata umwanzuro wo kuba ivuye muri ibice bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo igitutu cya Amerika kugira ngo hubarizwe amasezerano Washington. Ubu ikigezweho nuko M23 benshi bangiye guterwa ubwoba bukomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane bivugwa neza ko ari ibitero bishobora kwerekeza i Kinshasa mu gihe gito. Ikibuga cy'indege cya Karehe gisanzwe gikontororwa na M23 ngira ngo murakizi, ni ikibuga cy'indege kiri mu birometero bitari byinshi cyane uturutse mu mujyi wa Bukavu. M23 iri kwategurira ibintu bisa naho bidasanzwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 ifite indege bivugwa neza ko arizo mu bwoko bwa Apache zigera kuri 2 zagaragaye kuri kibuga cy'indege. Izi ni indege z'intambara karabutaka kandi ni indege zigendamo abasirikare, kandi ifite drone bivugwa neza ko harimo n'izo mu bwoko bwa Super Drone, CH4 ndetse na Kamikaze, drone ziremereye cyane ndetse bivugwa neza ko arizo ziri gutegura ibitero bikomeye cyane byerekeza i Kinshasa. Benshi bamaze gushimangira neza ko M23 kuva muri ibi bice ari byo biteye inkeke Tshisekedi kurusha uko yari kubigumamo nk'uko biri kugenda abigaragara. N'amakuru agaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Karehe ubu tuvugana kiri gutegurirwaho ibintu bitigeze bibaho ndetse ibintu bikomeye cyane. M23 irisanzuye, ifite ibice bitandukanye ahangaha za Karehe ndetse n'inkengero zaho, by'umwihariko ifite ibikoresho ndetse ifite n'ibindi byose biyemerera kuba yategura ibi bitero. Abasirikare ni benshi cyane abiganjemo abo mu ishami rikoresha drone ndetse n'abakontorora ibirere, aba nibo bari kubarizwa muri bice bya Karemi, ndetse biragaragara neza ko M23 byiri gutegura bishobora kuza kuba imeruka kuri Tshisekedi. Binyuze mu itangazo rikomeye cyane Alliance Fleuve Congo yamaze gushyira hanze, ubwo ndavuga AFC M23 yagaragaje neza ko kuva muri ibi bice yabivuyemo ku bushake, ndetse iza kunenga wazarino n'ingabo za leta ya Kongo ziri kwishima ziserebura zivuga neza ko ngo zatsinze urugamba. M23 yongera kubereka neza ko